wengane zakwethu ngenikholwe phana kuvezwe uKhuzani esendizeni elibangise khona phana eDurban eICC lapho khona phela eyonandisa komnye umcimbi kwantambama namhlanje. Kodwa phambani nginodaba wengane zakwethu ngicela ngithathe leli thuba ke nginibingelele phela ngimbuso sithi MTV ngithi nje mawusaqala ungena la kule channel lesicela wenza kulungile upress phela usubscribe na notification bell uzibe emathubeni amahle uthola wonke ama-video azophuma la kule channel. Hayi wengane zakwethu phana uKhuzani phela umfowamphongose usendleleni phayana njengoba ebambe indisa elibhekise eThekwini eICC lapho khona phela eyonandisa khona namhlanje kusihlwa. Hayi wengane zakwethu ke uKhuzani ke uveze okunye phayana kodwa manga basaqonda ngqo phayana enkulumeni yakhe uthi iyodwa nasebhayonini uthi ke bebejika nami bethi are you a king, uthi ke ngathi mina yes I am the king of Maskandi. Usho kanjalo ke wengane zakwethu uKhuzani uthi ke impela abamhlophe bakhalile phana bebuza uthi ngaba uwona yini inkosi, uthi ke wecha yimina impela inkosi kaMaskandi. Uthi ke bebesho kanjalo ke bejika naye pha ebhanoyini njengoba ke simbona ke wengane zakwethu lapho ke ebelibangisa laphi ICC eThekwini lapho khona eyonandisa khona namhlanje. Hayi wengane zakwethu akukho okuningi besikuphethe thina kodwa sithi nje simbuso sithi MTV ake sibambe la kodwa ihlangane kwivideo eyilandelayo.